wangalizi watukufu wa Hesofa Television, wanama watukufu mjihundao iho maswani, diaspora ya bara kekao kirantu saidiensi ya hatu, wanazioni tama ya leo na maudu mjihundao harumazensi mbali na mbali, kipu ya salakanti ilindao ya nzihe histuari ya hema na mkomor ragule tarehe 25 ya mwezi Juni wa Mars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanamba watukufu, siku ya leo hakawaida siuka na mpango wahanyu wa hesi sa jimla ihondayo maswani, ama usiku leo inu kartu hondana ni analysis politiki watu mshami abdi haukaya rejiliwa na dharura ya ukaya wana wa Marseille mashababi waziza mihono, mashababi warumishi hao harume Faransa walu harumale jirana Marseille, amasikitifu yao menji ya birao na ditobi walu nao nuwana nyasi wajiparao daula ya haki baada umji hao wangonao kaya urengwa mateka nwale damwa habeshele ya lejiji la Marseille watabi hao haku hautaha zekitasi zao na banu ngabo zikundi kao wahundo wao pato harumazi habari ndamane kao usikwa leo remwemi wango nema shababu mengoni mema shabi kadro wakomor warumo alo harumale jira la Marseille au kaya parisi hana ni mwana nyasi Ahmed Ikbali kao way mudiri wa he yo supermarché ya Carrefour Rangiho de Marseille. Bwanama mtukufu, marhaba haula karibu na kubalu njia kabisa harumazi sauti za Sofa Television. Andani sijuhanzari njie mbavi sijuhanza ula ulele tenge ngeo wakati ula njie harume masuala ya hatu. Mwanama mtukufu haukaya nganjuka ya ngasi na daka mengo minena nsanu basi oshindari hadisi ndo ikao ngawe nizo haruma kiasi ya mahamida haru. Mwanama mtukufu kwezi Mwanama Shamsuddini marhaba menji kwezi wa Komor walio wonze no walio ndani usultan no wananyasi walio haruma mji wa Marseille. Assalamu alaikum. Maraba mwanama mtukufu, hadaritsi kahanzani juwe ngabo wakati mwinji kao jinyi mnyeshiho Marseille haunushi ya huwa Marseille mzia kabatike konsula hiho yezi nunga zijawe ndini hata wakati hulu ujitamkao kayange bidie konsula Juliana shauriri ngoi anani ndo kaya Mwanama Shamsuddini zijamani wakati mwinji mile kila romo wanasichana wa etrantenuhe ya karantenu wa jabani wakati kao ndo wabira rienshi harumai su France ya histoire ya konsula hata 2007 mwajaba na 2007 Shamsuddini godo kausami parce que mtoka sahabu wa mkataba wa consulino mananga mi bien placé ya ukutongesa leo nje njuhe na beukaya consulange na vimo lichwe shawiri rahana ubaki anwa histoire donc Mwanama Shamsuddini mu Marseille wakasha mashiko para feko kiruka bisa ukaushishi anondo yefeko mwiyo ifanyishia harare jazala idungwa ni wanasichana wastaarabu wakaban kautina shidani wazize ubata Dr. Zile hakaru maifeko mwiyo sisi wo huja mjari huu efeko mwiyo ija ikazo abahanu ne mwana mkomori Marseille avec des dettes extraordinaires ikawe ya ajali wahawe wa mwiso Saida Mada wende directeur wa mwiso wa efeko ya kahuja ija ikazi hebahanu bayi muhanda swalas na ule député leo Rija en 2007 na Mwanama uko para Farid Swali en 2006 kao letspera mumchuao mwana mfunguni kao mimi msi mashongo mitipwa rwemba jini ngazala funguni ya mwezo kongo obanu ngammedrise haku donc Farid ajamba ukanga lazima waparwa wafanya association au collectif des intellos de Marseille ende Farid Swali ende hata hawana wastarabu wakao wa mji chubanu
ikao nusu ya hao wende za Komoro nusu ya hao ngobana baja wafanye collectif nusu politique ya sababu ya mtu wa Marseille parce que stade il a jugé ukaya depuis 94 kabaja kama konsi wa maana mkomori wa Marseille. Et pourquoi dans ce sujet yo elile il y a un chili yao watoka kufanya ces commentaires politique azali no azali waishenzo na bao wajewa wafanye globalite chawati kenti wanode ya na bajao lazima waishebe zero kwa sababu yao na mama simetimize hapo donc ula mkonti ufanywa asibabu ya hentere ya mwana mkomori ndio Marseille ile fikira fani swali kawa fikira kafa swali ngugunge misho yangu hilo aweka haidungu winge na droit yabe atijao au cha aibu arwaje wakanti na serba na utujini na moroni kawa bae no hano de sai Komori ile ajestale Komori ile wazimba harmo wana mifano wa wana wa Komori wa Marseille wa decide on doit ajestale chaizo mdio japre à la fois aja wafanya separation ya droite na gauche ikawa ndio akaubale manufaa ya Elizabeth Said ya vote wa conseil municipal nena na Sourdine Haidari na Claude Nassiri Mali et en 2008 donc bandare de armazi mahadisi Jean-Claude Godin hamba ukaya en octobre novembre 2007 et communauté comorienne vote ngamjo kaza consul comorien à Marseille amjo mnikani nyumba ijo permettait de faire consul comorien à Marseille na msihiri wa Marseille c'était en octobre novembre 2007 pardon donc na serbana balie projet ajara mbia si wanani alikawa tutomfukare makati yao en 2007 je dis bien que cette personne doit réclamer wana wa droite ikawa mide kina mwana wa rijuha rihimilia code des municipales le 9 mars 2008 Godin a rendu 41% de la ville de Marseille pour un suffrage aiba na Godin a rendu les Godin na mana avant tout na suru na mana journaliste Godin a déjà msiri wa Guichard en octobre novembre 2007 ajahambia marehemu hatu mufti Jamhuri ya Zanuni ya ukaikaya kweli isi vote wa 2008 ngamjo done wa msihiri mhu wa Marseille wa Komori msihiri mhu wa Komori ne cons na nyumba itofanywa consul Marseille donc amonga bwa bukore kapre rulawa ikautema pesa tufanye campagne kauna semana ata kandida ikautema pesa tufanye campagne katika uta droit wa rifahiru na ililo ni fierté mwana Komori ule baba haifaridi habale nisu wende wakausutene gauche abone baba Elizabeth akaujake candidat ya hunde au municipal wa 2008 ba ibora nkilo e consul aibora Godin les élections à mars octobre wana Shamsuddin Godin atimize miadi hajana nyumba ya capitaine Jazz 13014 derrière ya Maison Blanche ili mjoka honda za commentaire mjamu de Sanogono ndio bala global transit na mwende ma verifier nyumba ikao Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haja wakautawa un consul honoraire c'est normal makati yao le gouvernement ya Mwalim Sami ka organize sao ka no bahu azali ebanu na mreche arwe sabira ni wanu wa Marseille nsufu bwana wa Komoro ni wanu wa Marseille ija mwanama Shamsuddin Stéphane Salor anomewa consul honoraire haja Sambi juin 2010 Sambi haonana Stéphane Salor haonana na Mzimba asibabu ya ukamzimba hakano député de Comore opposant de Sambi na Mzimba wei hafanya msomo Aix-en-Provence na Stéphane Salor chama alisio esa undoka hujija alwe consul esa jirin banda Stéphane Salor haonana naye Sambi ha détesté Stéphane Salor parce que haonana ne opposant politique wahe Comore na Mzimba hajamu Marseille singazija habarua mumasiu ya Stéphane Salor hatola iperde ni bayi kwesi esa jirin Ismail Abudu wanama mkazi na kabla wa jenjelea kandarin juwe mbabi ho perde nyumba cause ya perde nyumba hidini yabo ora kandarin le asbab kamwali ancien président Sambi a détesté les pouvoirs de Stéphane Salor na wala ye bailleur le locataire en fait il y a erreur ya kachi na yoti erreur parce que kadaka ujua
ya ukaya un consul honoraire kutoka utola baharo na Shamsuddin geopoza wazali est-ce que Shamsuddin ngo namna histoire dabala 2014 kwamba 2014 wado kategonde wakubaliwa yembayi nyumbari kubaliwa en octobre 2007 rinkila nyumba en octobre 2008 après 5 mois ya municipal Uvira parce que municipal Iviri 2008 mars 2008 par contre Stéphane Salor a nommé consul honoraire en octobre 2008 et nyumba litolewa zetamana en 2010 juin 2010 ikao juin 2010 yaka president Sambi hasibabu ya ukaya Sambi a Stéphane Salor mzimba hajamu Marseille haonana ne kolegi wae wakausoma Aix-en-Provence esti hundunga naam hundungu rangu ya hao ukaintibale tulivugula imitia leo turabaka Stéphane Salor a détesté la de Manazaya en juin 2010 parce que hanuka fededa mzimba Aix-en-Provence na mzimba wei na Stéphane Salor wa somoli kolinzima université d'Aix-en-Provence hundungu yangu alafu ye bana armaye bail ye aka locateur wa bail les consuls c'était logique donc comme Stéphane Salor lui était le bailleur était le locateur wa bail a signé à la mairie donc comme le consul a été détestieux par le président donc il est tout à fait légitime il y a un consul qui est parce que c'est un consul honoraire il fallait avant il y a eu détestation Stéphane Salor ou nommé un consul honoraire chasabika jauna hivyo bwana wa Shamsuddin ili nielezee le sujet de bamanzona da mwaile wendo ndondo tirezele ka Stéphane Salor a détesté la cette manazahe parce que Stéphane Salor wendo la consul honoraire ya kanome wa ni gouvernement comorien à l'intermédiaire il y a ambassadeur Jafar Onzwani ikawe mana Stéphane Salor ya tolo adabu yaona na Mzimba je fais appel ya Mzimba na Stéphane wa joma dernier sujet yo awe directeur du consul yaka directeur du consul wana mana sema na ikawa haka candidat municipal Harant bazero gozuzo hamba ndo Harant au conseiller wahe ya yake directeur du consul wa Stéphane Salor donc directeur du cabinet bon adele yabo ili tujodi wazamna virgulia donc on a Stéphane Banaende yakaya locateur wa nyumba ye sharia shiparanza kajajo jwa uruhusu konsuli wetina ai nyumba ya consul honoraire wetina konsuli donc la mairie hanika na servana directeur du cabinet mfumo wa mwizi wa kamili hata Sambi a nommé un autre consul donc anjakaja nommé wa relata imibayo est-ce que ndungu no harwe sujet donc la mairie waja warenge imibayo Shamsuddin gawa yao hao ngamibanu nganishilo mtuku waja warenge imibayo Ismail Abudu Kasim Papa wa Waitsandra waja warenge consul la Basan kama jaka consulier saila shawarenge wafanya association de consul waibala wende wa berge wa Hanif ana association ya Itsandra amono bana bani ndoka ujaruma yibaye alafu ija wabaki aruma e consul de berger hata leo Shamsuddin zirwadia wani songo chorwa batos Ortega live a créé service ya aide wandu aruma Ortega live budo chargas extrait de naissance et balai na Paris na égalise Shamsuddin avec une communauté qui fait 180 000 à 120 000 reconnus par la préfecture. Bale 80 000 wishawe yo 80 000 reconnus. Yabo katsoba wala wado plastex wala mahio. Watu ujula sheda dishao shao statistique. Mbapio. Naam. Donc 120 000 Naam. à 80 000 2007 2008. Le Gassiman wa 120 000 Comorien à Marseille, reconnus par la préfecture. Reconnus par la préfecture. N'embreche ezora baolo. Reconnu par la préfecture. Et à moi, tu reconnais son Gowanga. Donc, Rija, est-ce que c'est normal il y a au Kaleo? Wanada Mohamada wa wabeli babi, wenda pari, wenda égaliser extra, wefana reconnaissance, wefana concordance 2, wefana passeport d'or, ou Japanois, c'est pas normal, Shamsuddin. Donc, il y a des manades, wanahamandas. Rilo à Comore d'origine. Mimi, bon,
ifaso ya habaza rongozini wanada mkwatoka mzelewa nayo vamie problemu ya Komori ulemanu nini kama mwesa azali Komori mimi sabesa azali sino Komori parce que depuis l'indépendance quand il parle de président mwema Komori atatujua tapo na baza ndiye mwana ma président wa bila et comment veux-tu au kane nyumba avec une association wakawa hasi wa Komori wana wa Komori wazana yaka emana crash ya Emenia ya jiri Stéphane Salor na Serbana wafanya appel kana institut reconnu par la loi française wapara Sarkozy hajotangano msirini na sokini nsocho kaza na uwezo wa sheria na ka Sarkozy était le président de la République avait amakaribana na mabisi jere kwa Komori komiti kabo renda msirini Sarkozy ajali sero mwono abati mjiliano tangana ili maana hizo za jiri na kana konsula Marseille alafu leo mheshimiwa waziri atumani haja kwa je respecte hizo afanyao je respecte namna ya rumao parce que hata mimi 2023 et kama le diaspora Marseille wa ule na mtu jikaza bacha watachao mwa 2023 mama mjalo se candidature ya mwana Marseille ulio banu haulo Komori ikangu to bala sharia nguto bala mkonsi wa mwanadamu namna ikawaendea hensi namna lazima ya diaspora yeshi parce que bado siku leo ndo kwa asali memfula ni wandu mambo ya asali ikana historia ya shambu commerce bana yangamisi wali mwana Komori kaunga mchu wao ikana Fekomoba yangamisi wali mwana Komori kaunga wana wa Komori si mwana Komori c'est association de village les associations de za hinya na mabavu mbajini tijina umitamu hizo pia zangamisi wana wa Komori walio Marseille hizo kamtuziona yichale wazali Chamsudini amwambe hadisi shayo sujet bagasi na ile na gato hadisi nono amdo jarwe sujet au msiri shamdo jarwe sujet consulat azali ajaba votre président haonoe taabu ya mwana Komori ndo Marseille Chamsudini bana vishazo naambia 120 kanishilio mwana mtu kwa Ahmed 120 000 reconnus à la préfecture Richapez kanishilio wa Ahmed il doit statistique il y a 2008 120 000 reconnus à la préfecture statistique ya mwana ngasuanga 2008 atale bon ngamjo bana on watongozekana 80 000 kati 80 000 kasira 120 000 na ule préfecture de police wale wanangeka kwa tujo amenda ngamdo jana toze papier baba mjo bani silio unaelewa katoto anaendelea Ahmed raweje ndele mbabi heli naona wabalie mbabile suala hilo imana hunu juvula suda ujoka ndar mamada ya bilia butikanja ninji ebanu ngono kanga mseto o harmo pande wa ze passport za Komoro za critères za Komoro heli wabalie hadisi ngamo msejo imana bana msejo na watu institut représentant pourquoi emania imana bazo msejo Ortega ngubalezo extreme hende afana haba ainu ila nyumba ya hula abodo bana kaza nchiliye ila nyumba ya mheshimiwa Azali ya serikali ya Azali bazali kajangulewa na nyumba na retse mwa kaza langu nyumba ye gouverneur Sarkozy il était le président de 2008 ya nyumba vraiment Komori mchinga safa Chamsudini la tatite Azali sa mfaransa kaulo pasha avoli ya wajiri kanguro Sarkozy akitaba ngamba ukapa parce que mimi mwana wa droite demanda njoe sujet yono ro ajaba ngajamba ukaya no kena ukiri amula mvio haula mvio ya yema president wa Faransa wajwa pashia Sarkozy aroha ye unentere ndo aba ndo Faransa ni ma president ndabo kwesi ndio achimea hapo voilà donc Azali serikali ya Azali jai hulumba unu Ricorbel à côté de la police nationale à côté des pompiers bai kwa amdura kai tinje parce que abotu dobar wala mu Komori yangu wanunda shayo yo erreur mentale yafanywa na coordinatrice ya kawaida administrative ya amini ya mnikaze ndo maana ya ukaya hasiba mwezi na saba za yengu chichuo za ujamvubua yengu chichuo kuna bahili wa mwaelewa ya kaubalai demarche ya ndani nyumba hiyo shaihura mwezi Chamsudini ade gouvernement ya Azali ni huli ya nyumba hiyo henter ya ukaya jebu la consul general mu Marseille ya facilite ces problèmes za Komoro hiyo bado mu Marseille. Comment ça se fait wanadamu ambao ukangwa declare uhaki ya Komoro wacha wanadamu ni gouvernement yahe yaje ya hula nyumba na mwaka sivanu depuis l'indépendance car japaro huna bahati ya watu welezano kagode hali wajirisa nyumba leo serikali ya Komoro ihulu nyumba ya ukae dossier hiyo isabotewa ni wana wa Komoro wajidada ukawa Komoro
shariba kibano wataza hatu naona shohatu naona hatu wakarma za souffrance za extrait de naissance de passeport les concordances na hizo non sile namna ya Shamsuddin yo demani ya leo les sanitaires les gens ala nao tikomolichi butikazanke mraji haku wanu wakifanya commentaire politique ou non politique madame na problème Shamsuddin ndio kawambia yo moja tena haina mbia ro akomoria jabanu ruwaja jana ruwaja juzi ruwalo hunu lazima akume watongo fanya politique warede ma politicien ze place publique za wakomori watoka tiru Marseille watongo ba politique wala waduano na 50 watuparo na zero bozijiri ukomori watongo fanya politique yo extraordinaire warede hama journalist pia abo kweli hunambia zote sawa sha anajoninjie mbaba harimo upande wa Fadi Saidi harimo Fadi Saidi harimo association ngwe na application dini ya ndo kafari twali iwe ile mtu yakafanya appel ya wana wastaarabu wa Komori wa kaunti Marseille asibabu ka depuis 1994 ya jabani ya jasutere mzwali ya Honda Mahamudu ya Honda au conseil municipal conseil communautaire kabajavungula mgazi jabani tena harimo mji wa Marseille lui le but ya Faridi ukawa na wakomori waje wakati wazima wafikirie konti wa Marseille yabodo bahari akaujafanya collectif soi-disant des intellos d'origine comorien à Marseille voilà marhaba ngamina suala muhimu na kanzani nje yabo hokahu nivumbulia ukaya ngabo zikundi ka ngwarengoze zila kritasi za Komori iliwe jifanyila profit za kihao halafu yena mnaje nyinyi mnyeshoma zamana hamanda awe kawe ngawe zamana mhu wa garjohamba wa Carrefour ya hiyo Marseille yoti shirika jangu ngawe na parcourir njikao ngazjuliana wendi namna hindi ni watu declare harumaze media zinu waenesa wa Komori hususan wazaza hatu wa lo Marseille nuwaze watu wa Marseille ikao watilari mwa politiki watukani wa madeheli wa Zambavo mwatushida mwa sensibiliser situation ya shinda ya fikire mwana mkoma yo Shamsuddin ikahaki maniera tushinda la fanaza na mziru ukabano debut ya halisinu soti pia hena mtu hakaukansi ya linde yangalia Mkomori mrundi mwa madami Shamsuddin kabo nogoko kana ujwa uzamba komsar mwe misu ya bili ngatuche lezango banoga bwana ukonga ngalo observer ukaukansi ngali ya mimi mwana mbachini na kwa rumo mji wa Nsini Mashongo no na janazala rumo mji wa Funguni ndo kamemu na installa rumo mji wa Marseille ni participer au haruma zenongo nwambia zindogo na siège no leo le directeur wa magaze ikao kwa rupia kwa situation je suspect ni numéro wote na semaine prochaine kama ndo hamwe magaze kuu ya Sud ya Faransa ilo vitroli na Gerard Razi majana matsana toka hapo ngafikiri namna ni waje ngamwelewa ukaya wanu ye Mkomori ule bandika unati mwandu wa observe wandika observe rangalie finalité ni ye Mkomori wa imruhinji sijati unru leo Mkomori amane namna wasamba imana kauvumbua ye méthode professionnelle ya hapo tukadandu wafu waelewewa wanachofika kama msindo watu kwa plastex parce que Marseille ngwa watoto wangazicha wale wanu walo bien placés walo na hasi njema wafikiru namna nyingi sha walo si amiche Shamsuddin sharika hangali ya Mkomori mruhinji ye Mkomori Shamsuddin banu en 93 Mkomori akanza kilo à maison des associations de Comoriens à Marseille aunga jamaa nyumba ya Wakomori ikawa nyumba hiyo ikawa espace ya boulevard national ya Strasbourg ni wa ngao mjo Marseille baye nyumba hiyo ilatiwa ni Mkomori Shamsuddin baye nyumba hiyo ilatiwa ni Mkomori Shamsuddin he akili ya Mkomori mshanga ba umitami ulingu tsambandaye fali tswali habadaye ola habadaye usufa habadaye rumli ajua baye angamisi wali Mkomori hata baye bayo kaja hiyo ndio ile ifanyala sana Shamsuddin yo aibu yo 93 92 94 95 mamadisia he na usiku sala katoka unikila ni batel kana ba conseil municipal ba tel kana mabanga sina député baye kama kay inde communauté da baye communauté comorien ilo Marseille chataba de Marseille njaba de diaspora pia tambe communauté comorien ilo Marseille mbuka tushinda ya hisi eizo wanzao hindi parce que mala histoire ya hamba nsinge dona hii yesir lohunga sinche Shamsuddin endao juzi sina amfano appel ya wana wa Marseille kami wajelfanye débat ba en 2010 la mina docteur Zile Saida Mada wanwenchi wa Karme collectif yo maremu mtobangu press shafari dommage na serbana emakunjilia kaufanywa huko Sweden
hiyo yalatiwa tous les intérêts à cabo, tu crées un méthode qui va la réunification de Comoriens à Marseille. La réunification de Comoriens à Marseille. Rifanya Bunchilo, il y a 350 Comoriens armés la salle à Félix Piat, Chamsoudine. C'est le titre à répare, pour le docteur Zileni à opérateur. Rita a namna un Comori à Jacket Batima, Ramzouani, Ramouchira, Maori, la réunification de la communauté Comorienne à Marseille. Il y a eu sauté à l'Incomor, que j'ai d'abord. Et Léo, comment Léo Djelhouli wa Nyumba. Il y a des cotisations à nous, c'est imposant à tout le monde. Nous sommes soudés, nous avons les bains. Oui, il a même dit qu'il va la même influence, nous imposons, nous avons mis à minute vote Comor, nous votons à nous. Il y a Léo Djelhouli wa Nyumba, na Comor. Ya ukarjeri haizantereza hemkomori ndio vanu ya utokalewe je isabotewa no ticha yemana rachuchuha kawo observer yone hemkomori ngini chamanu kaiti trotar shamsudini manani bangi yabo yone bana konga mparo justement ye mtukufu wa Azali Athumani le ministre des affaires étrangères des ambassadeurs wa hatuli opana wani fanye éclaircissement ya hadisi ya consul ya Marseille bangamwa konga sitayar gasi tayari tena hizo gana mkangasi tayari gajohe da hani ba aulade murinjie shay konsula ngejogula na hiyo konsula serikali na polisi kwa joja ndio kwa joja chakena tokilizi la banja donc amfanya ambassadeur wa hatu yafanye éclaircissement armé dossier nous parce que au niveau de préfecture ngamo manque za dossier kwa kartusi maîtrise si wasaya shano afanye éclaircissement warabi esha bloquer hii ya tanyumba ya kula hilo yabo ya tilankondo bahasani yabo bahi denarumli shanu baitso ubula na amfanya appel sana shamsudini fanya video hiyo wa itourne hata iwasili wa mkononi wa rais jamhuria ili ashinde wale mzee wa hatu ya rambie namna hawe ministri ya rambie chaque clause ya taye ya consul ya hula ya nyumba ya hula Marseille itsogula parce que kake jabula ketsugula sababu de mkomoro ulio bana non monsieur garjohe da atangejogula manasinga fait partie no na Marseille wa roha kwa communauté comorien wa lona usikitifu ya mkomoro unaweza TGV no mwazama ya husu ko gejogulo ay message ngejo hasulira iswa jumhuri hanza hayo kayainu medikao yo hasili ho maswani wajao o tkanzari nji harmani suala la hususan do pade wa husu ye association nano msihiri au kayari wano kaya communauté ya shi Comor garambao 100% si ma musulman besho ngaba tawamba abi ze chiffre chat kanzani jue namna hindini societe hatu ye Komori kamili watoshinde wahunda msiri wa reference waonesa le picha de hekuti ya Komori ya Kiislamu hatu harmani jijila mara amjo mara bashamsudini ze sujet bilizo ze sujet community uzu njawuzongwana tiuzule jifili ya hangu tikaurate mshangu no wana tikaurate familia yangu ikawa watoto mfukare jimwenda bila saudi zongezo zombi na mufti shafu mufti ya kaulu Marseille fonzanoni mneze mkuna mrehemu baka mna taratibu na amani na raha wale mwanadamu ikao kana paro mwanadamu kana poshida na kana paro politize umswafu ngamjo en 2007 en octobre 2007 novembre 2007 Jean-Claude Godin a John Cyril Wakisha rikana msihiri ukoporo Wakisha mshiri huo uhulwa ni fundwa tuzanuni intermediaire ya communauté comorienne waja wende biobanu wa hulo msiri washa msiri huo ukamtiti ya place kijaka l'Egypte ya ukawanuaesh asibabu ya hero nouvelle ya Marseille ya umwaeze nyumba lokuo donc baada siwa na wa droite rende litaanze ngombili hizo wa msiri ni consul Jean-Claude Godin abakaya ngamjo mlikano wa msiri wa Marseille il a tenu sa promesse il a tenu quand même sa promesse. À la fois, Jean-Claude Godin a roulé Guichard à 150 000 euros, Chiaro c'est chiffre de Kaunika, sisi wa Komori, Rito à 60 000 euros, Harwam Sihiri Mouakanta ou à Marseille, Charles Moussewa, les communautés comoriennes, et ma baffe, maintenant avec Baba, la communauté est donc difficile, et ma baffe, à Chikomori, à l'eau de Marseille, Bajini, Tsaraya, c'est une aoua, pire, ou à Unjila Mapesa, ou de Watia, et compte, et en Syrie. Ikawa msiri huu abali wafanya association ngerepresente wao na mtukufu watu fundi Mohamed Kassim fundali Mohamed Kassim ikawa ni alome wa mufti ranzo mfoafu wa mufti wa hatu funzanuni wode alomewa donc haja harenge dossier yongeniyo rija msiri wa gishari ukulwa ye haba hamkomori katina msiri e mapesa ya tolwa ye ze communauté ze mabavu wafanye ze majlisi
zerogo pia ngizo yabo shaha sababu zikanahamia mwandu kamkomori yekaji izo yatsahau nizo yatsotsaha ye dossier hiyo yene ichigabo hanu ngiyo yabo parce que abo problème ya inotabilité tsaramsukuti nzambe ya inotabilité concernant ya hifundi watu fundamana kasi mkonga ni mrespecte haku ni notabilité ya Marseille wende ze problème zongizo yabo msigo ba bloquer upite na ujomu charuma politiki hena mrungu tsamba daye ebe dossier ifungio yabo abaha ilwe mapesa ya ungatsongorumisha tanuka tukira mnarumishao shao msirungu ya mbaye hasibabu de janaambia mkomori Marseille mrukajiza ngazita haonda zivi au china zivi mwana basha usiku zile za block marhaba anganukaya huzabando yabo sha mesemba kishana dakika zamani ranzi manama baka bona diwaza yabo karto dara ule place ye place rinkilani la mairie hasibabu ya changement ya hegishari bona kaunkilayo reculer 150 millions yo yonde yakauzi wa usiri rinkilwa place nyigwachi chaka sona raule place ngi abo nyibanga mdo utsoira nove baadi ndo utsofanyiwa ifanye usiri na nongozi ndiza jilazimisha fanishe yao ngani ne place ngani ne mapesa e place e womsiri ko tuwa shi ko tuwa haizini kazi jo hendi kasu jo shatsonga politiki ya shiujinga ya notable ya mafundi ya tijindini ba zibiria hata aba hainu qui fait vraiment malheureux Jean-Claude Godin isaze mandaza ensahe ba womsiri ko jawa hata mtsarwa bi 60 millions ya kila mnashema je dis bien et 60 millions ya kila Jean-Claude Godin comme nachema tel secrétaire général de l'association de la ville de Marseille, Njama de la communauté de Marseille, Banini, Yamba Izomratsoa, Banyano Ngao, de la ville de Marseille. Msiri Mou, Godé Kanzai Wachie, et ma musulman à Marseille. Et communauté comorienne, dans 60 000 euros. Et 60 000 euros, moi je fais partie à Godé Kantunisé Miandayahe, de la mairie, de la Rambia, Salabari qui était le chargé, Wae Couture, et on regarde ma personne à Tuyareche. Vae Godé Ambakana Mwene Wata et Barua. Waja Mafana Barua, Livon la mairie, Godé a saisi ces 60 000 euros, Injar, Wekonti. Ya Muftoria ya Komori lo no Marseille mapesa yao Hassan wa Bassan ba kartucho aba ba watimane 150,000 et 60,000 eba nususwan eba ne complication lo banundi ni harmantia kamili diaspora ya kamili hama ilo harbe Marseille ikawo garju hambangio wa population ngio njana ilo moroni yebani eja chongeza zinika kabati ndonge kao gashindozi wafikia na zifanyishi hamani yo de consul madu waivumbuwa kujemi sihiri kujaze association ngabo zibutala zindi banu yebanu kabati shauri banu hasodanyi majeni intellectuel mdo harme Marseille ewa yonga bashawiri parce que abari chuha ile banambe banutsuambia FECOM yatende ndo na makatipo kapitazala ramira we rija armazi association villageoise association régionale rija armazi association mwana mbachini kana association yangu wala ngwe suiti hate est ikawa mimi bati manwana wa est na usmina créer mile kina watoto wa créer ce qu'on appelle l'association de jeunes de Mbachini yafanywa banu en 2009 ou 2010 mais association yo kejenda etc ça ça de jeunes de notabilité de jeunes de Mbachini donc yangwara ouest at est ne kazela parce que ngabo mkonzi wa shikomori banu shamsudi ne ka weti mzima werongwa weto dara ula bai kwa na baptisa mjombangu mzee wangu ni mstehi huu Haji Usufa Mtsujini kada mina la mairie à premier arrondissement aja kautaya be histoire za politique la mairie de premier arrondissement en 2008 il y a kana Sultan Haidari a votewa Weima Nagasi a votewa conseil municipal en 2008 à moins parti gauche ba ya jamana danzambe histoire za politique disomo no tambia mtoto wangu Ismail kawani mrespecte Mtsujini aku so makamo toto avec tout le respect que je te dois chare de l'école de l'islam wanao wa ubanu wasomo sisi rende banu ni mbaja banu ajafa ndo msongezi mgamjailia terje d'intégrer mon mji wa Marseille comment vas-tu chaule we notabilité de waji wataru mu politique ya Marseille ya ho na hanyu na ho sisi ngasibana karado le wakati na mjobangu militera na no wadunga bone the press na golie na wao wambeza habari za notabilité manguli bule na mina na Sultan Haidari no wanaho na wao riapesa habari za installation ya Marseille bayo limankewa kartuja ujentagre mwana sude amazona be hadisi mwanama journalist tukufu sinde bwana mkomori uko kujajoda bana nuhunde mna taxi fono bwana mkomori kujajoda bana nuhunde mna duka oma duka maili marano na vyaka za bana bwana mkomori Marseille kujajoda bana ema ni communauté ibumura we iliko wabo daula ya haki d'accord et daula haki nje ça veut dire quoi daula haki donc kale urike bana wananyasi ngwa ugometi pia gometio de police à Marseille wa daula haki donc watoto wa uranze baki
on a une députée de la République qui a rangamize chambre du commerce ya hatu ikawa mimi tikamwana watu wati timvote parce que tikafikiri kama mtu change timvote na wote kaula de mnivote droite timvote c'est d'abord parce que tikafikiri kama mtu change ne timvote na wa chambre du commerce kama miaka hubwa franco moria yangamia chambre du commerce rikane fekom yangamia rikana tijiri yangamia iso pia wakomori kwa tuda wakati na saba eze extra de lisansi zatu zibao na atira mlaze rejetewa yeze permis zatu yeze bieza 1500 euro liba wenda komori ngena usi shawala rupu kwa tuna komori kwa tujua yeba gari maiza ugari rende komori 1500 euro gumu libi 1500 euro iso komori na Marseille kana uja kati na jara kati na mbema hadisi yao sham komori mtujua kama na tuda milana rabo cette fois c'est lijua kagajo kwa deziwa na deziwa kagajo kwa ulawa na ulawa ni wajo kanza wambe kwa johamba sena miti jivumbwa bipo rabeti kibala watu tsini mashoga ya bachini na mwede ma filme bali ni filme no mahala o malahoni no wanu kawati problem cha cette fois-ci si singarjo ju harabe ze kweli jigo Marseille garjo haba ze kweli jigo Marseille am respecter haku wa ndunga vumi kabati mbuko me respecter ma docteur me respecter haku docteur c'est un président de la chambre du commerce marseillais directeur industriel l'homme de l'exemple mwanadamu exemplaire de la communauté noire à Marseille docteur Zile mwanadamu mwenzankili mwanadamu kabati hunu kabati mwanadamu arwe communauté noire de Marseille yenda armaze poste intellectuel za docteur Zile cha docteur ngwelewa mimi tifanya video ya ndani timwambia docteur comment veux-tu ukale mwanzo lishie wake collectif national na mukabati collectif na local na mjemje kati sotable je fais appel à tout le monde ze wa ufaridi wao amparo ali Darwesh na mparo wala watu wao même notre député ba Komori anadaka hunaye pourcentage de Komori no mdungavo tel kati sotable ifanye appel ya débat metabano débat deux idées chati débat ya manapizano na kartar maudea enamda jato idea ya to fikira yahe ye construction yahe Komori na toka mfanyaje le cadre 2024 jamii na 2024 parce que harmo stara mu permettre wa hangulo nuo sina usubuti na beukaya na le 2021 parce que wanu watawa pia wajangu wakama kandida wakubali ya sharia cha 2018 sineka kwa jaka wakubali hapo kwa le makandida c'est dommage donc mimi mjama 2024 dire que tu prépares en tant que diaspora 2024 ne rasaidia ti hawaje baba jama kama jeune intervalle je fais l'exemple à Serwana mon homme qui est référent akaba dans karma zeno bozano comme akaunu Marseille il avait tout le mec il a tout lâché tout vendu et bien installé Comore il est devenu habalaze projet za et makatia qui lui donne mukajazirenga habalaze projet za azali hamreceve le mec qui a à peu près 80 emplois ya wana Comore na mwalira mswani rangazija et wana mwanzuri na mluche c'est dans ce débat awede mwende mwamsa Komori muzise yeye situation bawo habalaze projet za ele Komori mwenye baraka hii cette famille aka gouverneur mwende mwana ya msujini kajara severia la dimu na mimi mwenye se mwanamika hata mimi timpata bobu yebano na seri hato jaigo kajabira elisa la dimu ikililodali mwanengeza dhamana lena Mamadou hambia na seri nzo na seri endeze ngo kajavance hata madia zibalo ndaigo zenzazo azali haja haregeze projet hata abaka yini yeye mwini ngefieri hata ngurepresenter farge ya exentia na hizo rais na mwenda mteze aboti vumbawo madawa mbesumutini mvumbue shaga watu tokumena wa ilima bani hai hamadae watesite wahenda harwaye depuis 2016 wenda wajestale wohenega sina 4 derrière na hazali jaja neka chashida jestale aba hayi ruhende he bari pourquoi wana wastarabu abo wastarabu pourquoi mso ujuarda na impoze maisha ratoaze problemu zilo Komoro na mjerken siri hadisi mwana mgazija ulo banu Shamsudini rihisa pia haruma maisha tsamaziro na maziro pardon na mjerken je fais appel na mjerfanye débat chaque débat ya wenzaki débat malapisa mimi tufanya politiki ya zali madame ni president Macron mimi president Macron shaka mfanyo kaya Komori haba hainu Shamsudini na nekaja banu njeni huone ziko telefoni na mama hangu haruma message tawalisi bahiyo rangua azali ranzie makati ya sambi kuja ikili le 10 ans passé japano hadisi Facebook na mama hangu au imo au cha haba telefoni fixe yao dahoni sambia mama kanarito parce que portable ça suffit mama hangu ato portable fixe ngarumia au portable 24 sur 24 Damiro wana manga jori para mama sur imo sur WhatsApp sur Messenger yo timbabitit
habari mungu jo taxifone na charge mzaza habanga bozenzia na wona uza histoire mimi ni tsona mitoka komo dashika pale simu aranje na komo nyinyi na mchama mbele siku mno komo tsulai mwone development enamna zango zilio namna jabaru wa waraha jabaru nsijwa jeba na hata huru kartaru waraha sha en tout cas et disayabira ne 4 ans ou 5 ans de 2016 ya ujaleo harumwe changement ngambaiza changement ka mungu wono ukaya ekomori kakweli si wanarabo kaya idaulangira haiketia haki ikaula dhimuru chuo fanye programu rende ndina saidiensi hizo ndizo mimi na bao ngesa ila soit 2021 mwaboka sharia sha 2018 soti sharia sha 2011 2001 sha sharia sha fumboni yemka na makandida mrende c'est une hypothèse yemka utawaza bari koma mrunjo jana swali swali ya kaurwa komoro mruwa maduo koma mruhama mtoshana wao pia wakaurwa komoro msifunga rija parce que rija kaja paro ka ma gouvernement rija kaja paro ruma arwensi tunazo mvumo koma vetu wabanda wao pia wakaurwa komoro na wensi ikana bezo yao koma ruhamada wao mimi Yesu jani mwana wini bana habaki yao na talaka baiko watata sababu ya ikaula dhimu wabaki yao wareme parce que docteur Sile voyez kahunu c'est pas miracle que docteur Sile kanda ke candidat kaja kubali wa jaza mais comment veux-tu ni wa rikao mrumishia mruja gouverneur warumishi harumwensi wala sambia fana épreuve de sacrifice akaba na bilate ende harumwensi ya donc hizo za kaula dhimu wala ikakolwa kadar ke watu na exemple watu wabaki wawane wapesa ngozozo tiaka marhaba mwana mameja za duka yahu shindi hubembea shati twambari saho siku wasa yari shindiri ukanga nono kayanga bongozi njikao gojo shindori nikeri usiangalie usiku wasa fikirio mkomo sha ngamina suala zima basi enge uje njenu ni kesuala la mwiso ubaye hokayo katusa wende ribakishana daka tsanu basi tsanzani juwe nuhuzise ngabo direct ko sofa television ifanya bano juzi rikawone saha direct ha mipango ya pangwa ne opposition ya wasiku ya hemaj balawe wanazi jana wajuka harumaze ntananta zaheze tere wakekaila wala wakembebeila watanu hata watimizi 20 wadube buhari watemsajaja yentiji hunde na msajaja wanadamu watemsajaja ponti juu iliri jihunde na ukaya washinde wabale maandamano wasakrifie kubda erevu ya hema na mkomo ikakwe linga ramboko lo sikwa hema ya salaka antirijo fanjao banu singari tangao bang oshahatu do mtango wakana de taratibu ya ukana hunde taratibu thumania rohe ema na hindi leo rijojo na benga profiti na zimano ili mobiliser ntiri renge pouvoir ye peuple komore iju herifanye ja Senegal rifanye jamali walwandu wanzoba buhasibabu hindi leo sisi rwanona fuma nazali ramba kana eba kaijajo kakairo su kwa home mpira ikakweliri profit ya muri mobiliser rifanye jamali ja Senegal ikalo do shauri lijoka mufidu nori renge nti ahlan wa sahlan nazifanye shihe nele shauri la linu yena suala ilongo lirengoji yo pora barbarisme no Faransa on a barbarie watu wanafikira Komoro est-ce que l'Olympique de équipe ya Faransa parce qu'il a gagné Coupe du Monde ils ont champion de World les intérêts c'était kwani mwana Faransa ndio Faransa shaye Faransa ndio gagné kwa jamba Macron kwa jamba de Dieu des Champs wame Faransa wa gagné Coupe du Monde yele namna wa hamba Coupe du Monde a été gagnée par la France. Alors c'est vraiment dommage ya ukale mbugusho watoto tena ma des jeunes ma promotion watoto makadri wasoma na bac plus 20 na bac plus 50 wa unafanya appel ya ukangwa sabote match national ya la TUF yo development hindi eyo binadamu hindi na mungo jua l'erreur Shamsuddin c'est que wandu wa bokari wana esprit développé ye mwanadamu uliona esprit développé ngondo wapare usiku hamaduo wajiribaya harumwezi mimi ngamlaani senanga maparo afano appel general hao wana wakomoro walio Komoro ukanyiti magonzi ni wandu mlona akili ni wandu mnyeshi urezebi leze njema hiyo tilo usiku parce que equipe ya Sarakanti gagne machi hiyo ya gagne tile gouvernement ya Zali ya gagne de Komoro de fiete amtoka wambia hadisi mwanama ashafu sikana mina mwanama mna Algérien kufanya sina mina eba alwati kawa disi histoire ya chef du Réunion kawa disi histoire ya match alafu baada alisoma Algeria chetsama wewe abantu Komoro ngabo kipunje Sarakanti yonge ngefanya afere ndangalia rumwe ye kafu ngojona alafu la hadi ha verifia jana directeur
tu sais, c'est vrai, tu avais raison, hein. Votre équipe, il commence vraiment à monter. Ça va, voilà, on a une Coupe du Monde bientôt. À la fois, ils ont fierté. Angalia, quand on a dit comme ça, si on a une histoire en Algérie, on a une histoire de l'équipe nationale. Et on a vérifié à Jean de Djenga, c'est vrai. Il y a une fierté. Donc, on a mis un droit. Il y a une fierté de Kaufani, on a touché à Jali. Et quand on a touché à Jali, on a touché à Jali, on a touché à Jali. Ben, on mini mwenye salakanti ya mwenye mkomori heni vahani aliyo nina toto wangu yanambia ukamwana mkomori yeu kwarwa no mjini hao si no Faransa mime kampara namna mezikibala manata tukamsale kibala hiyo wajamba mbeti wala mtini washo wana nome wa director riba ba watoto wa ishanga mna moto mugano wa director wa magazi na masters yeu mda au mtini washo ndio namna eko ya kauro parce que kwa javubu wa ukao la mwana mgazi la mwana no maana yeu vubu la no mjini hao ya javubu la ne ya. Donc, on a une histoire de Salakanti, Yotia Tujini, Yotia Msuje, Yotia Tijina, hiyo ya Komori. Zoni zona kanzanabe, na mtaweza fikira hizo, nani wana mloko mori, ganyi na akili hakura, na ambula mwedemu amilitabia za tunadimu, shaladhimu rihime, yodo siku mkomori la dhimia fae, sasa halo nezo subaia, yedea hibote raya, saidia ekipi ya Salakanti. Zoni zabara na kanzani chikule suara numa namu. Kaga na mnanongo wa mwisho ya baki sasa janja mtekeleze riba mpango dingo ihoka wakati usauri. Ewa, izona kaza mtekeleze mwana wa Shamsuddin Adalino ukanga tore chindana jere ndiara mwesu shabili armamada nyilwa jijo katre politique parce que ça parle de Tinauranz chatka andai ni na disezi Laurence kafanya appel kwa atizamba bana wanama mwana akili maentelo soi-disant. Moi je répète toujours le mot soi-disant. Wanshi wa mji wa Marseille warensi ya politiki azaliste waaketi rabe zabar za Comore ou de Marseille, l'intégration de la communauté comorienne de Marseille sur la ville de Marseille ngesayo ja programme rende rabe zabar za Comore ou no Comore bakarna ushinda rifanya ndongo wa armayensi ya Comore na abo hunu ngasi armandrabo na mzieze ndrabo mzieze aferizo njerketi radise paria emici randise paria ememiraya randise ze region gerjerket rabeze habari yema na mkomori mu Marseille ngeshije bitao mkonza yema na mkomori mu bano Marseille zerje organize aubo bai kwa de histoire ya daula haki yo ya mwazalika tunumano na mjerket fanye débat reconstruire ainsi par écrit par des compétences par des histoires de balerede de la beinu lizofikiri uba ainsi depuis l'indépendance kadashida rafanya nongo hizo ni habari na kaanza Nzambe. Wassalamu alaikum ngatobi tena jilani habari makati ya chao ngatoda mwaswishe ni wachi kwezi mtukufu Bwana Shamsuddin. Marhaba mwanama Ahmed Kibali kao ngojihundo ho Marseille. Nyimridunga o rikada sine mwananya si Ahmed Kibali kawe woijeni kao harumai Marseille wajau zuamana wahe magazenku ya Carrefour jihundo ho Marseille. Abenge watukufu kao mkauridunga hapa sanga mjuzi durisami haukaya mpango uwe wiwengeza daka mbili harumazila daka kaurinikiwa shaho shelezizar kai mwananyasi we mtukufu woi harikubali ya uskwaleo inu iliaje shelezize wananyasi wa Komoro kaya alo e Marseille rengwa otage wana wa Marseille hi warengwa otage yensia hatu kwa chujua waenda hasibabu leze kitasi hao shahu nu harunya hao niseka ngabwanadamu walo mabavuni wafanyao zila kiritasi ama ngazindao kimagui ili wazulume mwana mkomori ili hawanika piche kao kijakaro zimwe mwana mkomori shawa jau hazukuru ukaya vanuga mweza saa tena vanuga mweza husumsihiri ukaya umsihiri kotubulwa na hapo zi asosiasio na hapo mawazo amana wa serikali wa serikali ya Faransa na maeli harjoma maeli nana wa Komori wengi wajua ukaya waniwa plus wajuchino wa usi na vanu kwa tubunda zinafasi one mapesa sha hadaumu kabisa ndamu ya shukuru kaya kima losije kima ndamu ya Marseille yote esije tutojua rangi za shule kiranzao chao shishuri ya shishia abenge hadukuwa jao hadukaya kwa china ya Marseille ngejo kula hukayo wana sijana walo ya wasa walamu wana ukubali ngejo wa hawa Marseille kandi wali yo kawamba president wa hawo Macron ndo harume Faransa abenge harumenti ya hao walio wajuka na konsula ya hao ya ushinda warajensi origin ya hao sahilifu abenge ngarji shukuru yamba abi ne mwananyasi Ahmed Ikbali kao woibna jana kabisa sha hanzara sherizo wa Komori nyumdungao ngamtori dunga umpango wunu nyumtori dunga direct haruma
sofa television ngam jojo ridunga harumazi reseaux sociaux wajau ngam jojo ridunga harumazi habari za Komoro. Haizo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.